Pathin thu a chanei theidinga damna hin kho ai pewa pathe nama sapenin thangwa ovene he tunia isei do deu thumun hi damun wangam chule thizawa hin kho umdol hi ahin sei do ding keima kahile Pauline to boy to la to Ascent Christian Academy a PhD research student kahi hitsi thumun kahin sei do nom na ji hi tunai cha 7-day Adventist sa khu akona pakai thacha phabin amaho YouTube channel mangcha damun sungchang ngai dan le ta san di lo ho hilche na phaba ahin sei zuwa ko na mitampi lungboi na le lungop kaina ahung pin do to kilhana avela ita sandano adia Baptist ahilawal evangelical sa khu akiloi khom ho in Bible thu ita sandano to kizuya avela ta sanna hilche kahin nei nom ji ahi echi thumun in sei do hi amaho to let nading lal nading kichuna hipo in aching athim kichuna hipo in kahinla ita sana avela su dana Bible to heal ipiham ti hi mu che nadingan ki sei do hi ichi thumuni sei do masang ovin su thingna a hi lo le headinga phaba kahin ta langno min he ai ho hi pathian thu hi han ipi thu hi le ilungyal u to ki banglo thim khat min a hin sei le athu nil kala ke ho lim sangin athu sei zo se adi lo ding le amanu ama pa ju satan sol cha dana imu hi adi lo khat hi ke jong hi kathu sei zo se hi khana dinga ta san lo hi the khana dinga chu asandan ha samai the hi inla kathu sei zo se adi lo thu hil hem hi de po ne he athu hi inil kalova adi na le adi lo na I hol da odiu hi ai ho pan la na hi in ami chu mu da ding hi lo hi adi lo ai ma ngai dan to kitu lo au zong le zane nei ta le ngai lu na nei ta ki holim zo ding a hi thu di do na ding le I het naw sei khom na dinga thu chang phalo ki noi se na thu chang ho a ki mangai po na hi a ki do hi po in lungyal ngai dan le ta san na zo ki sei pi tu zo ding a hi khil het khilu khat zong hi ai ho ta san thu dol to a ki to lo zo sei hi damun che dinga ai gel zong hi adi lo khat a hi wan gam le damun hi wan gam a ume a poiti ta san lo na a hu hing na ki chang cho hi de po in Jesu Christa a hinale anato ta san lo wa ki ngam zo a hi ti pa zo hi sei do no mo ve ne he ji isei laizun tunia isei yo damun la wan gam zong hi damun ki cha na wanga Jesu Christa ki sana hu hing na nei ding ti na hi po in athumun umdan I het che diu de na zala hum sei do zo a hi ti pa hi ama sapena I ki het sa no mo hi tunia thumun isei do deu thudo phabe kahin ta lang nomin masapena damun meidil hi ummong hinam Bible in hichi chungchang thudol hi iti ai hilovem ani na a leise hin kho akichai teng aban hin kho hi ummong hinam hichi hin kho chu idabang hin kho ham athum chan na a mi hem athi teng wangama che jiu ham a hi lo le mundang khat to azu du ham ali chan na a ji thu to ke zuya 7-day Adventist ho sa kho ta san la thuil phaba inamin pha de hi in anga chan na chun mi hem athi teng ta sa la thagaw hi ke khan ji ham a hi lawala ani to ya la hi phat chom kha zo ting la ki chai ji hitam thi ji hitam ti hi a hi a chaina a mi hem zo se ton so na alhuna diu mun hi hoilai mong ham ti thu do chang hi Bible thumun mangcha a ki hilna ine nei diu hi isei ma bang ovin thi zo hin kho hi mi zo sei lungthim chule wa noi sa kho zo sen do na le don bu na anei jing khat a hi wa noi sa kho Buddhism Hinduism Islam chule Christianity in thi zo wa hin kho ume ti hi ata san zo ke a hi a hin la athu hi lo le ata san naw hi achom che jong a hi ti hi e diu ka dei jin hi e ho ta san ngap da na thong pi Bible thu hi la jong mi hem a pe na pat khonung ding thu hi apa pending la ta sen thei ta ding in Bible in ki che ta na hi lo vin he thi zo hin kho chungchang thu dol to ki zuya thumun pel thei lo hi damun mei dil chule wangam thu dol hi a hi khonung thu dol a ki sei teng mi tam ta in tu hin kho hi dal haji win ahung lung ding phat na hin kho bo hi egal da do win hi chi jong hi adi lo kha a hi khonung thu dol hi tu hin kho to ki khan thei lo hi in tu hin kho hin khonunga in kho diu a sei do a hi is also khunung thu seina tu hin kho phat hi not thap ding hi poise ti hi lungwa ichin jing diwa ka dei sa kha hi thuma sapena kitip na luile atha a damun dol hi ina sei deu bin
ikidei sa ove kitip na lui thumun kiji na Hebrew thu changa chun damun hi Siol akitin hi hechi thu chang ahilola pau chang hi akimanna chom a umin hi damun hi kitip na lui chun amun le azang location place ki saida akimanna jang a umin hi apho chi na dingin Deuteronomy bungsom thumlani chang som ni lani Job bungsom la khat change Psalm som ge lethum chang som lethum Isaiah thim gaw bungsom lali chang ko Ezekiel thim gaw bungsom thum la khat chang som lagup Amos thim gaw bung ko chang ni chule adang danga jong hi mu the hi achom jama damun hi khunung thu umdol ta ke saya akeman na umin hi apho che na dinga 1 Samuel bungni changup Job bungsom ni lali chang som la ko Psalm som li la ko chang som lali Hosea thim gaw bungsom la thum chang som lali Hebrew bungs ni chang asonga jong hi mudo the hi kitip na tha a thu changa chun damun a hi lo le meidel ki ti hi Hades ti hi alhang pia akiman na hi in achom jama Gehenna tin jong akiman na a umin hi kitip na luya damun to ako do ke bongyala jong la the hi kitip na tha a damun hin thu chang chom akiman na to kilhana ako do chom jong a umin hi meidel ti a jong a hon het hi Revelation bungsom de ko chang som ni chang som lali som langa sunga hin akimin pha in hi Hades tia Greek thu changa ki manna damun hi Matthew bungsom le go change Luke bungsom le go chang som ni la thum sunga jong akimu in hi achule mindang khana chun Gehenna ti in jong akimin pha in hi chi hi damun tia ai hopa wa ile da o hi in Matthew bunga chang som ni la ni som nilako lug sut ke para thupa bung som lani changa songa jong akimu in he chole mindang khana chun Tartarus ti jong ke he in chi he damun muthim ku hu tia jong 2 Peter bung ni changli na ki sei hi akimu in he a hi lawa jong le ko khu mang be tia jong Revelation bung som ni chang kha chang thum songa akimin pa in he a hi le thu sang chom hon ako do hi aneva khomu hite damun kiti hi hell ahi lawale sapte pawa chun hell ahi lawale Hebrew thu changa chun Hades kiti e ho pawa damun hi kitip na luya Siol ti a ko do amun la azang ki seina jong ahi le thu chang chom ho akora mu do thei kha chu iphem ti a hele damun kiti hi kitip na lui le kitip na tha chun amun la azang ki seina in jong akimangin ahi le ipimun koi na ding ham ti hi thodo kha da hi Satan le anung zui ho umna a hi lo le chen mun jong a hi ti hi Matthew sut ke pa na thu pha pung som ni langa chang som li lakhat sunga jong hin mu do the hi in Jude gup sunga jong chu mu do the hi Revelation bung som ni chang som le li sunga jong chun akimu in he damun hi Satan le anung zui ho dinga aton so ro in mun khat jong a hi ti hi Bible thu hil a hi damun kiti hi migelo te a hi lo le thiam chang lo ho hluna ding mun jong a hi Matthew bunga chang som ni lani bungsom chang som ni liget bungsom le ko chang ko bungsom ni le thum chang som thum le thuma jong hin akimu in he damun hi kala higel namun ti chu kisu gan theina a hi lo le patheni mi chon se ho ajep namun jong a hi ti hi Matthew bungsom chang som ni liget som ni le bungsom ni le thum chang som thum le thum bungsom ni le nga chang som thum rom bungup chang som ni le thuma jong mu the he hichi hi damun mai ko mit thelo ti azong mangsut ke pa na thu ba bung ko chang som li le thumin asai zo hi aton so na ke su gan theina mun a hi achom lam ta asai dingin kitip na tha song hen damun hi thu gan theina mun chule mai ko mit thelo Satan le anung zui ho ti cho Jesus Christ ta san lo ho aton so na alhun diu mun pathinin agon chu a hi kitip na lui la atha a wangam thudol pa jong hi imin pha nom ovin a he kitip na lui hin van ai lo la van mun van gam kiti hi pathin chen namun tin jong akisai jin a he hi Genesis bung som la khat changli Exodus bung som ni chang som la khat First Kings bung ge chang som thum Psalm number ni changli Psalm number som la khat changli Isaiah them gaw bung som gup la gup changni Daniel them gaw bung sagi chang som la thum sunga mu chit the a hi van tham zol ke sei nan jong a ki he in Genesis hi Genesis bung khat chang som le li som ni sunga
pathin khut sim van them zol ho ke seinan akimangin he Genesis bung som ni legup changli sunga jong hin akimu in Isaiah bung som le thum chang som le thum sunga jong hin van gam hi van them zol ho ke seinan jong aki he in he Isaiah bung som gup le gup chang khat sunga hin hitin akisunin he van mun hi pathin lal to na so le le sit hi akyang tongap na hi Daniel bung sagi chang som le thum sunga chun vetan van lai zola mail hang lom to kilhonin mihem chapa tabang khada hungin ama chu golui lai pe a pana hung pe a hi kitip na tha lama kona ivat na hi le mihem chapa Danielin asai mihem chapa hi Jesus Christa kisai na hi ama hi aton so na pathin to umkhom pathin na kona leise na hung ping a hi ahung kong do na chu van lai zola kon a hi akiti na hi mihem te channel a kon hilovin pathin chen na wana kona hung a hi kitip na tha achun van ai lo la van gam hi akiman na chom aumin he van gam hi amun la azang location or place ke sai na en akimangin he Matthew bungup chang khat chukil le Matthew bungko chang som la khat bung som ni le thum chang som la gup Matthew bungko chang som la khat chukil le Matthew bung som la gup chang khat sunga jong hin mu thei a he kipana thu pha le khabu ade a Matthew sunga hin van gam hi pathian lengam to ke bangin jong amin pha in he pakai van til te chen in jong a hi ti hi Matthew bung som le gate chang som sunga jong hin mu do thei hi in maksud kipana thu pha bung som le thum chang som ni le ni Galatia bung khat chang git sunga jong hin akimu in he chukit jong le Jesu umna le ahung kon do na jong a hi ti hi John bung thum chang som le thum chukila chang som thum le khat John bungum chang som ni le thum chukila som thum le get sunga hin akimu in he hichi mun hi Jesu thina akona athodo zoba achi kitna ahilawal akile na mun tula tu a Jesu to na mun jong a hi cha te na to bung kha chang som la khat bung sagi chang som ma la gup Ephesia bungup chang ko khatna Thessalonica bung khat chang som sunga jong hin akimu in he pathian lal to na mun jong a hi akiti na he hichi hi Hebrai bungge chang khat bungko chang som ni le thum khatna Peter le khathot bung thum chang som ni le ni ailawa le thup hon bungli chang ni sunga jong hen akimin pha in he van gam hi mi theng te ta san cha te ke pa man ke hop na ding mun jong a hi ti hi Matthew sut ke pa na thopa bung som chang som thum le ni bung som le ge chang thum bung som le ko chang li luk sut ke pa na thopa bung som la ge chang som ni le ni John bung som le li chang khana pas li chunga song chen akimu in Philippi bung thum chang som ni na apolin Krista zala ngai dam na ki he chet ho chu van mi te ahilawal van gam mi te a hi ve tia asai na jong chu akimu in he luk sut ke pa na thopa bung som chang som ni sung hi sima hile a hi wangin thagaw ho chu na thu uwa anun ji chun ke pa lovin naminu wana akisu ji chun ke pa un atin a he Koran lekha thot ni na bunga chang khat sung chu isma la polin hawbung bi te cho hitin atil khawin e he hichi pon in tabang kalai se inu he ki phel hajong le khuda sa lo ton so din pathina kona ki sa in da cho wana kanei je ti ka heve ati na he thokin ata sa pathina kona wana anei ju chu asai do a he achom lam ta asai dingin Bible a hin van a hilo van gam hi pathini asim van ki seina chule pathin chen na in mun chukit jong le ta san cha te thuna ding in mun jong a hi ti hi ki che ten pathian thu in a hi lo ben a he thupi ban zama thi zo hin kho leisen hin kho agi chai teng aban hin khoi mong hinam ti hi thudo khat a hi in hi chi hin kho chu itabang hin kho ham hi chi thudo a hi ki do thei mong a hi in a he hin la don bu na mu na za zo se hi akibang lo tam ta chule adi lo tam pi a umin a he ai ho chon na dola mi he ma thi teng zan nei ta la ngai lu na nei ta hi athilong hi ke sa ji a hi hi chi hi khan khonun kho inei zo thupi ta kha chu hi in he a hin la hi chi athi ho hi hoi lai mon azu jiu ham ti hi thodo a hi hi chin kho thodo la hin ta san chom a umin a he annihilationism kiti thuhil hi khat a hi hi chi hi thuhil hin a sei do hi mihem zo se Halloween chon se a hilawale Jesu ta san nei lo ho chu aton so na kisu gim na loading
thu tan nan kha zo teng satan chule anung zu ho zo se to kisu mang tha diu atun so na ta lo diu hi ti ta sana ane zu ne he sa kho chom chule Christian sa kho zinga jong ho bung ki loi khom na ti chu Roman Catholic 7-day Adventist chom umin hi che hola a hen tu lai ta milham phabab lungsunga adi hiding ham ahi lawale adi lo ham ti lung boina nei da mun chung changa ta san ni di no phabab ahung ki sei do a ko na holimna anane ya pakai la cha phabab a ko na ta san na jong hi am ho to ki zui a hi ho thu hil hi 7-day Adventist ho ta san dan le thu hi la ko na pansa hi in am ho ta san hi itabong ham ti hi avela hil china in nei dewin ikidei sa uben he khana 7-day Adventist ta san na thu hil la chun Jesu ta san lo te damona atun so na kisu gim ding le thu gim na aum deu hi thu hil di lo danin agel ovin he 7-day Adventist so pipa ti chu athu hil to kinai cha Jehovah Witness sa kho in zong thi zo wa damona kisu gim na le thu gan theina ta poi aji chu thi na chu achain a hitai ti hi ata san ovin he heading khat hi Jehovah Witnesses kiti ho kiloi khom na hi Bible theme hon wa no ya dinga thu hil them kiloi khom na khana akoi zu la 7-day Adventist ho thu hil chom jam achun damun kiti hi a umeti ata san wang ovin ata san lo ho aton so na ki go namun a hilawa la ki go namun a hilawa thu gan the namun in ata san povin damuna a ki go tingu ki go wam dingu hi chi chom ho dinga a chaina hiding a hitai ti hi ata san u khat hi chi thu hil hi phar khala ya chun de a 1960s 80s vel chun mi tam loven anata san uben tun sim kham loven ta ata san uben hi chi thu hil chon se ho atun sona da mona lo diu a hi tia a sei the naw a ji hi pathen hi na gi pul phu a pansa a ki sei am ho ta san le thu hil chun da mun mei dil a hi lawa le mi chon si khan atun sona ki su gan theiding su pathen hi na adi angai lu ne le khoto na pathen a hi na to ki kaldana a gyal ji o pathenin mihem te aton sona asu gan theiding hi ama lung pu la ngai to na hi poi ta hi ata san o heading khat hi pathen hi kita ta hi in akita na a thutan na di ta a hin pu do ding jong hi su bil lo de angai lu na zala achapa Jesu Christa mihem te hinna dinga api a hi in ata san lo te chunga akita na zala ton sot jep na api ding ti jong he su mi lo ding a hi la 7-day Adventist hon athu hil le ata san o pan sa na hi amo sei jo hi po in amo jong hin Bible thu hil mang cha a panmun akisim o hi in aman cha o a hi lawal ata san naw kibul phona damun chung changa a hi lawal chon se ho atun so na damuna ki go lo ding chom khat phat sunga dinga bo a hi ti ta san na anei zo Bible thumun phaga ena ta lang nom ovin Psalm number som thumla sigi chang som ni na chon miglo te lampi wang man tha na kisu mang na alu ding a hi bowe ati na Psalm som kolani chang sigi na chon miglo te chu ton so na mang tha hil diu a hi ati kin in Matthew sut ke pa na thupa bung som chang som ni lege sunga chun ta sa le lagaw damuna sumang the ti hi akimen pha in abana John bung thum chang som le gup na ata san te mang tha loading ke sumang loading ata san lo te wang su manga diu a hi ti hi akimen pha in Philippi bung thum chang som le ko sunga am ho chu aki chai naw man tha na hi ti akimen pha kin in Second Thessalonian bung khat chang ko sunga jong cha am ho chun ton sot man tha na telen athu gim dingo a hi ati Revelation thu pon bung som ni chang som le li sunga jong chun chu in thi na le mi thigam chu meidil sunga chun ale lu ta we heji meidil chu thi ni na hi akiti na akimin pha thumun ho hi phata iwna hi le man tha na kisu mang na thu chang je a hi migilo ho a hi lo le Jesu ta san lo ho chu ton sora meidila ding hilovin meidil a phat chom khat umwa chu zo ting le meijin aka wam chai ting le hi Jesu amoha dinga ton sot na pathine azem naw hiding a hitai ti hi ata san o am ho to say le apan sa naw hi tu a inil kal di o hi po in ahin la Bible thu hil hi phata a in sei aban na hi in sei kid hi in hi chi in sei chai ti le thu khum khana in sei de hi
ambana thumuna ina sei dewa idei sa uchu thi zowa mihim ten azu ne deu lampi hi hoilai monham ti hi a hi thi zo hin kho mihimin azu ne ding lampi umdol hi bible thumuna konin bathana ane nei zu hitin china dinga chon amasa pena abraham angsung a hi lawal english pawachon abraham's bozom kiti hi ipi ki seina ham khana abraham angsung a hi lawal lazarus athi a abraham koma namun hi bible thim hota sandol chule keima ta sandola hichimun hi krista a athi ho ki chol namun a hi ti hi he dol kha hi hichi hi ton sot mun a hi pu in krista a ta san hon thokin na anga no mun kha hi hichi thumuni umdan hi ketip na luya chun akimin pha lo wangin abraham isaac jacob chule asun chilha te ho chu athi tingo napa tiaw hing na zu ding u hi ti hi anamin pha jiwin he alang khana seidingin pathian ko ma kimu to kiding a hi lawala achi masa ta san ho to kimu to kidiu kinemna aphun da o hi ti hi genesis bung som langa chang som langa a hi lawala bung som li la sagi chang som thum deuteronomy bung som thum la kha chang som la gup sunga jong chun akimu in he achunga abraham angsung kiti thumun hi luk bung som la gup chang som la ko apana chi sima hi le kichen ta in akimu in he bible khol gil nei phabep chun hi chi thumun hi thusim ta hilo thulema ke sei a hi ati vin he abong khat chun thulem a hi le ebola lazarus minta ngel kimin pha ham aji chu jesun a sei do thulem chom ho hi ivana hi le thulema mi minta amanna a umpon a hem hi chi hi thulem mai a hi pu in thilso ta ba a hi ti hi ta san loi khat a hi e heading khat hi lupung som na gup chang som na ko sunga mi ho pa le lazarus thusim a hi lawal thumun hi thulem hi hanlang thu ta hi tele lugin a hil nom pen hi damun le wan gam thu a hi pu in pathenin chaga gan theite a khoto na to kisaya thu hil na anei nom zo a hi hinla athumuna abraham angsung akimin pha ja a hi abraham angsung damun le meidil chungchang a hi lawala wan gam thu hi hungkimin pha zo a hi chule athulhem hi hanlang athusim ta hitale lazarus pakai angsunga ta san masaho ade abraham te hoto khom chule mi ho sapa hi hades ti chu damun akinga na hi min pha lo the a hi pu in he chule lazarus le mi ho pa hin kho het na le hin na anei na lai thon a hi dan jong hi mu do the hi ta san cha te thizo hin kho i sei jing lai ovin am ho hi adi ata san cha the ho hi a thi ting u le lei se din kho ada tha ting u le hoi la ya chi ji hitam ti hi thodo a hi bible thi hil to ke zuya bible thim tam pi ta san le ke ma ta san do la chun pathin ta san ai lawal jesu christa hu hin nei ho jesu christa ta san ho hi a thi ting u thagau hin na hi pakai to khom ji a hi ti hi ta san khat a hi hi chi hi bible thu hil na to jong akitu na umin a hi mi te pau adia english ho thu pau changa chun ta san cha kha chu a thi ting le he went to be with the lord ati jewet a hi a thi ting u le pakai koma chi o hi tai ti hi a sei jewet a hi luk bung som ni le thum chang som li le thum sunga chun jesu to thing pela khat be tha mi gu cha mi chompan jesu ko ma chun hitin a sei in a he nagam na hlunting nei hezing in tie a sei chu ama adinga a hin na le jesu christa in a sei do tu nia gam lo pia ke ma ta ium khom ding a hitai tia a sei do chu jesu a thi zo ting le jesu christa to van gama khom ding atip na hi in a he chuti chun sol cha polin zo asai ke in ahin aka alungi ma kahi ke pat do a krista to khom chu kalung a hi tin philippi bung kha chang som ni le thoma chun asai in ehem pol dinga ta sa thi na hi pakai to chen khom na a hi lawale pakai to khom na jong a hi akika al chu ima hi po in mi hem a thi ting le pakai jesu krista to thagau hi khom a hi tai ti hi pola ko na jong mu che the ehem Paul in Korean hobung bite koma asai kin achun lungama ka umu hi ta sa lowa pakai koma kanop zo hi tin asai do in he second Korean bunga changge sunga chun akimu in he chukit jongle thu hilpa bung somlani chang sagina achun lei vui chu masanga anhi na sa lei se na kile kit ding a hi chule thagau jong thagau pi apang pathin henga kile kit ding a hi tin
asei jin he ita sanu bible thu hil to kizuya seiding in mi thing te ta san sa te hin alei se hin ko ada la tingu athagau hi pakai kom wangama cheji hi ti hi ta san theita ahi alep mihem athi tinga hil athagau le ta sa hi ke khanji ham ahi lawale ani to gela cho pakai koma chi jiu ham ti hi ki ivat ke diu inomu vin buddhism sa khu achun mihem ta sa athi zo wa hi ima talo danin aseijun hinduism sa khu achun mi athi zo teng ta sa le lagau chun mihem chom zap ti che le se na hin khu aman dung zo ya hi avela mihem choma hung ping ki ji ahi ti hi asei uvin ahin la adi pen le bible thu hil chu ahi ale thine ki ti hi hin kho ki chaina hi po in mihem athi zo ting zong le phat bi na la hi ti pa he bible thu hila kona zong mu do the hi bible hin thine hi ta sa le lagau hin na ki khanna phat bi ahi ti zong hi asai do in he isei do saw lazarus le mi ho pa tha sima kona zong hi he thei chu thi zo wa zong hin kho bi khat na la ti hi akichi ni na he chuki zong le mihem athi zo ting le hinna ahi lawala het na kho het na zong hi anin lai je ti zong hi lazarus le mi hopa thesima kuna zong mu do the hi chule polin zong asai do in hi ti hin leise hin kho dal ha krista to mkhom ding kanom zoi ati na he thina ki ti hi bible achun ai mu to asai ka he mary le martha sobipa lazarus athi achun jesun ama hi aimu ahi ati na he jesun athoda achun aimu na akona tho do danin asei na he ta sa imut to ta sa athi na hi bible in te ka na thua asei do ahi mi abang khat in hijia aimu ki ti thu chang hi het khel ji in mi hem athi ting la athagau hi aimu ahi ti ya thu hilna chomjap ahi lawale sapte pawachun soul sleep ki ti hi ta sanna anezun hinla bible hin thina hi thu chang chom jama ai ho he theidinga hi mihim ai imut pe ta to ate ka zo thagau imu hi lovin ta sa thina zo asai do he hi first korean bung som kha chang som thum sunga jong chun akimu in mihim khat chu athi ting leivuya kona kesim ta sa chu leivuya kile keda chule ahin na thagau chu jesu ta san hi le pakai pathin ko ma ki lekin a chule ata san lo te chu gan theina le zep namun ti cha damun a che di wahi ti pa jong he bible thui hit a hi in mi hem athi tingo thagau la ta sa hi ki khan a hi dan jong he I het che dewin ikidei sa win a phot che na chu velew phan first korean bunga chang thum changa songa chun sa a ko lo wangin thagau win ko ume ati na hi chi hi athi chung chang chu hi po in hi thina chung changa polin asai do cha hi zong le ta sa le lagau hinna asai khandan hilchi na nom ja achu kimin pha ahim genesis bung som thum langa chang som lege chunga chun rachel in benjamin ahin chun amanu chu ti chu rachel chu alagau apod do tai aji chu amanu thi a hitai ati na hem jesu thing pela aki khat be a athi ko na chun oging sang ta in asamin pa na khuna kalhagau kapedo tai ati na he luk bung som ni lathum chang som ni lagu solcha te na to bung sigi chang som nga lako sunga chun isma hele solcha stephen athima achun wanlam anga in pakai jesu kalhagau kalhane ati na he bible thu hil chu a hi le mi he ma thi teng ata sa leivui ki so a chule a hin na thagau hi thokit na ta sa le lagau ki zot mat kit ka a pakai ko ma chi jiu a hi ti hi pakai pathin thu in ai lu khat hi thi zawa hin kho jesu ta san lo ho thun na ding mun hi a hi le azola ma chun mi thing te ho hi a thi ting u le a thagau hi pathin ko ma chi a thagau le ta sa hi a thi ata san hel ata san lo hi zong le ki khan a hi ti hi sei do win he tu a hin thi zawa hin kho to ke zuya jesu ta san lo ho thun na ding mun hi ana sei ki u hi te chu tia chu thine hi ta sa le lagau ki khanna a hi ale mi thing te a thi ting o lagau hi a hi lawal a hin nau chu van gama pakai to cheng khom a hi ata san lo te chu hoi lai mun azu diu hitam ti hi thudo khat a hi mi thing te chu pakai ko ma chiu a hi le
Jesu ta san nei lowa hu hing na kisan lo te chu ton so thi na nga a kisu gan the na mun zona che ju a hitai ti hi Bible thu hila ko na jang mu do thai hi sana luk sut ki pa na thu pha bung som gup chang som ko sunga ko na mu chi chu a hi le mi ho sapa hi kisu gan the na mun a a hi Bible hi chumun hi hoilai ham ti hi a sei chen pon a hi chule mi theng te la ata san lo ho ki ka azong hi ki khan na bang lai ti zo a hi lawal ki khan na o me ti zong hi mu do the hi hi chi ta san na hi Bible thu hil mun dang azong hin mu do the hi but sa na in First Peter bung thum chang som na gate som la ko Second Peter bung ni chang li apana som sung nga jong chona ki mu in Jude Sangu Sang Sigi Sunga Zong Chun Muji The Ahim. First Peter Bung Thum Chang Som the Gate Som the Ko Sung Hi Anasim Da Uhite. Azi Chu Pathinin Vantil Son Se Ho Zing Ban Chu Khan Lo Hila Damona Ale Lut Zinga Athu Akitanding Nga A Kuhu Thima Akum Zing Ahi Atin Ahim. Chon Se Ho Athi Tingu Am Ho Dinga Got Sa Damona Chiziwa Ahi. Mithing Te Wang Van Kama Pakaito Cheng Khom Ziu Ahi Tihi Bible Thuhil Ahim. Ahila ton son hinalampi to kisaya mihem zo se aton son lunading mun hi hoilai ham ti hi ahi damun meidel chule wangam isai da ohi ton son in mun hinai lo ahi sancha te adinga thokit na nga a aki chol na mun o cha hi in phar khating la Jesu Christa avela mithing te puya ahungkit na ahilawa ti adinga ahungkit ting le ta asa leivui chule ta sa to chun thagau hin na he hung ki tha jab ki na thokit na lima hung ki khial ding chu zo ta ting chole pathin to ton sona cheng khom ding a hi ti hi Bible thui le hi chu zo ting chole ton son in mun a chu pathin to mi thing te zo se pa kai Jesu Christa to cheng khom ding a hi chi thu to ki zuya ton son lampi ki ti mi hem zo se ton son a thun ding mun hi in sei de win ki dei sa ki do win he mihim athi ting ta sa la lagaw ki khana chule ata san hol lagaw win pakai kom azuna chule ata san la hon ki su gan he na azu do a hi le chu zo ting ipiti diu hitam ti hi thodo khada hi kin ne he mihim athi so ho choi la ya ipiti diu hitam atun son mun u chu ipi hiza chule iti umding ham ti hi thodo idon bu diu a ki dei sa u khat chu a hi ne he ama sapena ta sansa te ton sot thunading mun ve hite ta sansa te hi Jesu angsanga wangam ma ta sa thokin anga a hi win he chi hi 1 Corinthians bung somanga chang somni le ni somni le thum sunga akimu ne he ji thudol hi hitin akisune ezenam itil adama mizo se athi banga chu Krista a mizo se hinsa umding a hi wangin ama phadol che a che ding a hi ama sapena Krista a hi chuzo ting Krista ahung kila ting le ami te hiding a hi hi 1 Thessalonians bung li chang som le gup som le sagi 1 Corinthians bung som la nga chang som nga la khat som nga le ni sunga jong su mu do the he ji a chu mi thing te thana akiwi ting o pakai to khom a hi wa nga thokit na nga a hi kiti hi adina umin a he hi chi thokin na hi thi theilo ta sa le lagaw hin kho kisai na hi chi thokin na hi koi hile Jesu na to la thilbol ta sana ama thina le thokin na chon set ngai dam ki het te ringa pathinin agon sa chan lo pi chu a hi in hem hi chi hin kho hi thi kit lo na aton zo na ta sa ta thokin na bowa pathin to chen khom na chu hiding a hi chobanga chun ata san lote thuneding monjong hi akisune ne he Revelation bung somni chang som la khat som le ni sungchi sima hele hichi lalto na ma ya chun mithi ho zo se alen aniaw adin kamun chuzowin le khabu phaba khat aphang ovin hichu hinna le khabu atiwin achom khat jang aphang da ove chu chi le khabu a ki sundung zui ya chun mithi ho chu ama thilbol dung zui chi en athu atan ovin he hichi thumun hi thokin na phat hun hlun ting thil so dinga zon in gawa an sei do chu hi mihem zo se ata san hi han ata san lo hi jong le thokin na nga a hi win he hinna le khabua amin chung lo ata san lo te chu thine le mithigam meidela chu le luna umdiu a hi hichi hi thini na ton so thina a hi ti hi Revelation bung som ni sunga chu kisim do a hi ta san cha te dinga thokit na hi aton so na pathin to hin khom na hiding a hi chi ni kho chu ta san ma son anga jingu khat
kitip na luya ta san masahon jang anagal do jang kharo he semtila idan hon le ya pathin le mi masa adam le ivi aum khom anathat khom banga chu ta san cha te zo se jong he pathin to hi chigam ti chu van khopi theng van Jerusalem tha tia jong ki he hi chimuna chu pathin ta aton sa na thkhoma hing khom ding a hi sol cha John in Revelation bung som ni lakhat sunga chun hi chi khopi hitin a sei ne he chu in ke man lal to na akon chun osang ta thu ki sei ka zan vewin pathin chen namun chu mi hem te la ahung hitai chule amho to cheng khom ding amho chu ama mi te hiding a hi ve chule pathin ama ta mongin pi ding u chule a pathin u hiding a hi chule amin uwa amit hi chang seu athi hulpi ding chule thina talo hel ding a hi thasit na le kana chule na thogin talo ding a hi thilma so chang chu ke tolmang so a hitai ati a hin chon set lung he na nei lo ho ata san lo ho zo se mei ka aleng lung jing mei de la chu a chan diu dol chi changding a hi ve hi thi ni na hi ati na he sem tila chon set a hung lut ma a idan hon le banga chu pakai jin thil sem zo se tha sim ke ding a hi chon set nan vai a hop ta loading thi na le man na gem na ho zo se ki sei ke ta loading a hi idan hon le ya hin na thing phungin mi hem hin kho so na api banga idan tha a chu hin na thing phung chun ata san cha te zo se chu ton sot hin na api ding a hi hi chimuna cheng dinga chu pathini nang la ke hi angai lu na onema ai ko jing a hi themo chang sa hung ke zil chon sa hung pe mi hem ai hon e chon se lung e he zowa Jesu Christa in thing pela nang le ke ya dinga thadam na ato ita sen owa hile ama to ki gui jam na ne hi win aton so na hin na chang i ta bin he i ham ta na ton so munding ki hat chit nai lo amina Christian in sunga ping ne hile che phat hi pakai hinga taw na le lung he na phat na hin mang ding in jong ka hin te min he tu chai na achunga ki sei zo se damun meidil vangam chukit le thi zo wa hin ko dol hi isei uta kilhonin ton so na pakai to chen khom na ding mun hi mitta amu the ki sei na mun a hi imit ta wa imu ding o he ni khat ding le hi chi chom khat a dinga bo hi po in aton so na dinga a hi ton sot hin na a ki ti ting phat chom khat to ki kala ki sei do a hi ne he van gam hi a umong in a hi ton so na pathin to chen khom na ding mun van Jerusalem tha chu hi chilei se muna hi pakai tha be a hin tha sim do ki ding a hi damun meidil jong hi van gam ata a hi banga chu ata a hi phat chom khat ading a hi po in pathinin aton so na dinga asim a hi mi thing te la pakai pathin aton so na a chen khom banga chu ata san lo te jong chu aton so ro ha god na ke piding a hi Matthew bung som ni lenga chang som li le khat na in chu ting le aman avelama ho za achun vo gaw sap chang ho ka koma konen che mangun diabol le atilte dinga ki koi ton sot mai hum sunga chun lut tawin ati na he ton sot ki ti hi phat chom khat ki sei na hi po in aton sot na ki sei na hi ne he nga ati lo a phat in ki chai ti anei lo a he ton sot hin na pakai jin ai pe o hi banga chu ata san lo te chu ton sot media la pakai in aje ding a hi ti hi bible thil a hi